nukundido sakwetometono dia nubi nugbeto singbezamedo aikungbanjifi nueze vogigbondo kwameo nugboton wayi nukundido gbede de adodo kwede meo ndokode ti lobono so nukundido gbede de dai boyno ku gbede pon nukuntuele kado akpagbe mavonva mauton le dia nukundido sakwetometon ronronde ba nukuno mo ba ena renwe do gbeda ikungbanjifi okwa ba do ra santa de wenu mi mende ba na khode ba kunu na sedegbetue mina hanu do Colossiens we ba tanu kokoton ki kame atongo Hébreux Colossiens chapitre 1 verset 5 bon wi wulando wenwe khonu gbo wenda gbe wa mi gan azonu konton ede nukunido no na me okhlami eneo ndidi mi tonkpo do wanyi mi tonkpan jijon nuedo nukunwe minde ma uso da inu mi do sekwe aji ami nunda gbe do akuno mele lokodi ewendo mi nondo nukundido nugbe mavomavo molokpo mi le do nukundido sekwe ton okho nugboton eso nukundido de da nukundido gbede bene no zombo mina gbonvonu sisende kpole nukundido gbede eneo enana me ronron nugbeme tome lobono zombo eno sikuzan gbawiwe nukundido dewe eyi lobono gwala nume loba eno sikusenu lobono litamendo akpagbe maudonu mile jido aihongbe nuwe mi do nukun lo akuno Jésus Christ meo eyi voa ekanala yin vo gbede pon mi bo reminde lobo concentré minde do akuno Jésus Christ ji lobo akpagbe edon mi le na wa chicheme do Jésus Christ si nkome ami nukunido mon koton anadu wiya pon gbede a do Jésus si nkome ndo nukunido sekweton eneo ewen ronron lobo no gwala nuwe ando du de jira kwanto eleji lo ihongbe tegbe Jésus si nkome zenu kutuero sekweji lobo ekhatuna gokpo fifa pan ami nu mon koton nino ekhatome bakai inwanu ndele nkoton lo ba mde wadagbe nu mi hu lo partager ha gbeto ayin wanale lo monu ye lo ni se khonugbo elo nu ena tu kanu me ye lokpo fifa akuno ton ni kondo gbezan tueji kezeme egbeton ni fanwe ami